أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسوكو منتين كويني نعماما نانجريري ما آتا ودنجرانو أرو آغولي لخو كرنكري ياما أقرمو بكري هيدروا كويني موسري وكويني وكتا منيارين قهاني وتيني يا ربي يغو أرنا سرو أرنا قيرين غوندي أرنا يورو ساهي أرنا قانوي جوبي أرنا لنساري سربوار يا ربي أرني رموكو إن شاء الله وكويني وكتا تنغانا نانيو ماندا يغرما ago dingira suyo kuini kare ndo kata suka mantenga kebe gani ola lakeke oni ajopa inshallah kina lahare ndar kunga nemano kisenga kama o munana wala kisafra fame na kitari oni dangiti ola lakeke inshallah o maremu ola lakeke oni dangitai ora ko inanti Allah hare aga sage nambu taifa kenda yin Khadijatu Fati kenda yin Abu Talib Khana Fati ya rabbi gan Allah hare ma Allah ren kagume kenya Khadijatu banai bo Khadijatu ga Fati anya komi kewati ya re gan tama bo hijran sino tamundi Khadijatu Fati kenyari Khadijatu Fati halle ama wa wuce mallatu musiri mu'min ya re wono wati kenda Saudatu Allah hare da kemundu ya oyi na lotai Saudatu kenni koi Saudatu bintu Zama akeni sirhananu benuga silama wa kendi kina wajjate ne kundi akina toyani Sakran bun Amr sirhananu benuga silama u aro himenuga hijire na habasa akina ari kina diga habasa gili sirhananu benuga diga ora ko ina ndi habasa honu himenuga diga honu tlanan sage ora kun sage en sawabun ko ni bo sirabenuga sage Saudatu bintu Zamwa akenyi kundi birambe uga sage nali wa kenkina kema Abdallah kempalle kine ker Fati kine kera gani Fati ne kenayi lementa Saudatu ma kembirenga kine ke Fati Saudatu toyi bane atoke mori ahinelo Allah hare ni nemano kisenga kama keta Allah hare li amundu isruma na lotai kenayi Allah hare ngungo sino aranya Allah hare ngungo tankrage sine kembirenga arayin Saudatu ime arayi akirsawo honne arayi akirsawo bito bugari kembira Allah hare lotai kenda ngale Allah hare ngala uchebe Makka Saudatu ara kensu ko mantiya Saudatu radiyallahu anha ara kensu ko mantiya nali Allah hare li hijira na Madina ara kensu ko mantiya na Saudatu tono mala hare ngoni Fati ne manu kisinga kama kensu ko mantiya na Saudatu tono ma Abubakar kiyengorni makingorni Fati kensu ko mantiya na Saudatu tono Umar Qanari na Kenya na tono sirbe ga toye kena kenu Sayyidina Usmana ken qari Kenya na Saudatu tono kemrenga Sayyidina Ali Qanari Kenya na tono kemrenga kebe gani Al-Hasan kingra uchine be khalifa woni ken su ko mantiya na Saudatu tono ma agoni ke Muawiya kemrenga Muawiya akenga watinya ni Saudatu arifati kenga watinya ri kemrenga rawungita mosiri Allah rawung qare hay kembira kebe gani Saudatu ya ayaghe detail ngabe ngare ka o katakane ola laqimu ni kinyi ora ko yekoni nanti hijran sino tamundi Allah harelle hale baka Taifa kenya na garoti Saudatu ya bora ko nanti Allah harengaro Makka
agaro la hala no benu ora kunsu ko manten saw a taron kama ora ko yin nda ga qirne yana qirni mo beri ara yille ro kendi aga qirne yana mo beri ara yille ro kendi keta awterne nan kinye qabla nyungu munye ne qiri kata allai daruntawo aro karama no woni kembere nga sehego no targo gumunda hilla ira hilla baga koma wati kenyi gura ti rabiatu bun ibad akenti tikelle minama ikere hawa unyimmina hijanu ngana diga ngani yura tawo mina biton siki ken no wondi tikere hawa yino unyi iyankaranga Allah hare tira Allah hare ngari aw yarne qabla ndo mena awtin ya karsaranko aw qabla nun qaliti tonga ne qirikata Allah agana da qabla bi aw qirikata Allah ti maga warni ikere hawa go qabla be maga warni ken qabla ale kun qirikata Allah ni du koyya ati qamo ati ana tunanti ken qiharai kataai Allah ri ken nyamari nanti ana Allah bana batu ama ho kai ama ho batu nan kawo Allah kemre nga ago kubenu batu no kingane Allah tanai ana kusu ko mantem pay ne tono awan tongondi tikea an tongondi tikea an sagiya an tongondi ti alimanan kawo tiya an sagiya kennan ya hale ani kaba gili qonnuwa an barati iro qonnuna ken sawabura harinawu ina kata kenkiyandini kemre nga ta diga kun qabilandi aw kamana kediyame koni tika na to kamana keko irani yigo yigo ra halle kenyigo ato ayongulan turnde na ya toren qaru hilliya kemre nga ti hariri nyirame gili adani hariri nyirame kenya kanenga kemre nga ti kenyira halle Allah renga na seho ko awti taiwa ta kama saire tasun gare kama saire ti gare na hay kama himbe ko tasun gare te lawo kama na nyamari himbe te lawa tuwa ko kama na nyamari la tabatu ta na kempa ina tono ana uzabati kempa ina tono kembere nga aka palle mu benu wono gili jinna nundi ana kun ka palle ma ompa ina tono ta kama na kenya ko kembere nga ti kenyugo ti gaha nen jongin tenye gaha gulla ni gaha ken woni auto gulla mutunu na yana Allah haren gulla auto gulla mutunu na yana Allah haren gulla kebe gane rabiatu bun ibadiya arai kelle mina manyani autawni hawawre ati ikere hawatirle tike mirenga tieli kebe hay kamana qirne ya tieli kenni koy ike hawari jabi nanti keni Muhammadu ay ara ko nanti ni qiharai ti Allah riqi kemirenga lemne keti kena rabiatu bun ibadiya tikera tirne ya hilaqari tikemira kebe hayra halle ago kuma agulla ga tel kenni koy tike hawari jabi nanti kebe hay kama agulla agora halle tikemira tikenni a hawa tugunai ta hawa sa manani ma haike kinani abu lahabi ja abu lahabi yanyiro Allah harem palle aw kama agulla gana diame hoko awtni kenni garen ti sunna ma sai kemirenga kebe gana rabiatu bun ibadi atike kota ikelle minama inyi mina ire hawabade wayra kella hala wali Allah haren qoniya aworno qabila nun kama awi qili kata Allah awi du koiniya bo qabila tanawono aterena ndiga kata kunga mikara ken qabila wati kenda kindata qabila aterena ndiga qiharna won kindi kindata qabila ati qamo ati kunna nganin kengani kindata qabila ati inatu nanti ikena qiharen katiya alla rike qikatiya ti alla wunya marni nantuna alla bane pya batu ma ho kai kembirenga ina honsu ko manten tono igo kembatunu kengana alla tanai igo kama bol ho batu ina suko manten tono illimanan ka otikeya uni tongoni kenna ngale imbarati iro seruna iri qonuna imbarati iri qonuna ke sawra igaro harna onke ni mobe kemira ken koni kindata serunda kebe yani kindata qablan serunga ara diangabe gabe kira ne qirikata allai ni du koyiya tikemira te kindata qablan seru madungede itala harenda tansigi tuwa mewali kemira yara mewari iga gemu keberi nanti ikullanta iranta tokindai iranta demana kemira nga itala harenda tandiga tikullanta demana kemira la harendangi qabla tanona de kata ken qanai ken qabla ni qanqai
wati kenda banu hanifa banu hanifa qabla ara ke diga me koni kun ka hanara ara digan sir gabe koni ra nantina Allah bana nawa ma ho batunan kai kennan ya hale imbarati iri qonuna ini dema imbarati iri qonuna ke sawra igarawo dina ke kenini mobe kun koni kunda sagani saga mo bureri pase kunti tangir nambu tangiri ambu tambu imahar takinai ala rentli sayna bani tandanga ambu ikunda sagani saga mo bure keni banu hanifa qablan sarunga kemra Allah haren dangi amadde kuraze harsa aw kama nan tere kata qabla nyungu muye awra mi ita udingranu iddagaranu kemra nga wodigana harina un sehen kiendia kemra qabla wono adiga kata ken qabla wodni kenda banu kalbi qabla bo kumbolo farai wono qabla mbolo farai wono wodi kenda banu abdullah adiga kata kunga ati bani abdullah qablan sarunda ati ti angu hawa alara hawa to onsurondi de kina abdullah ya na sawya ikun qablan to yati abdullah remu bo Allah harin me ka hawa ne abdullah ya kembirenga iro ke to kelunga Allah harin da mosir kembira Allah harin tu dangan ti ti kama ya hawara hisringa le dallara hawa to onsurondi kini bani abdullah sorunga kembirenga ti qaradu qodo to kaga suro mowe ana qirna kannin jabi Allah harin di duko iya hila qari keta ina tunan digene qihare Allah rike qikatiya ina Allah bana na ma ho batunan ka ho Allah igo ho batunu gilibor no ina suko man dem baten to ono arake dian sire ko ni bani abdullah qablan saruna kun khana ila Allah harin kan kanin sagandi imadunge umaslama o imadunge tokin dai kemira Allah harin dangi au kamana ikin da kan ga kuma kontine kendan ga hale qabila tanawono Allah harendi jongo ikiya woti banu amir bun sa'sa dongu Allah harendi jongo ikunga au kama kunga khirikata Allah atirena ya kata ma iyankara mika au kama no khiri kata Allah ala dian sirenga gaben konira ni du koiya nanti ini dema intongoni intokiriya ini dema purke igara harna oge kendin mobe kemre umadumi Allah rende mana iraqe ne khanike sagai utukullan ta de mana ka qabla kere yoy woni qabla kere yo ken go khili ti bahiratu tarugum yoni wotini bahiratu ala kulli hali tarugum kitabe be woni woti kana rahiqul makhtum kenda atonya bahiratu bun firas kemre na kenyanti tikeygo parce que Allah rengra ken khane asina Allah rentenga ate keigo annene ngalli mobe aro asehenga wono serundi mobe ate kunate Allah ikenda keigo nege nangarera hale iwanya na yigara kai arabun nangan iwanya na sawu iwa arabun yigana tay mosir na sawu ya annene nali wa asiya khane hay kama de ambe ko arno serendi ikenda kenne na baya nyara nan tokirai iwanya na yigara kai wonna buren gaben kapame ta sababun kembirenga iwo walera hale na yigara kai na gurmundira kai akenna kinyako kenno ko suya kende yakata Allah harenga ata Allah haren nangan tiyeli okunda ambaya lemao nan to kirambate nan dema nan barate anda an konno nawa serebenu garan sori tiyeli kembirenga Allah ga nan pike sawatini nanya hankamai ti kotabe angantano ambanka ke an asagana kato qablanga aro hawanka ara kediyama ko Allah harenda nanti kotabe ikun kono Allah harende mana nambarti are konuna tika hikenda sura kiteni Allah ga naya hankamai kotabe aganta ta hankan wasagene kata ikun qablanga ken bani amiri bun sa'sa qablanga don wa kenda awari ke mawari ara kya ko Allah harenda kenno qusui Allah harenda jabi qala Allah harenti al-amru ila Allah yad'uhu haythu yasha'u tikembira tihinuni Allah ya qalere awa walla nuqu be gallara komin nanti ngena lahirun mutana nanti sasa anindema kotabe nganta nanti anyille katamun bawankan burnaqiya keta ningira take lahirun manare hin Allah qalle awa walla nuqu be gallara kembira tarugumunti tikembira taqa kebe gani bahiratu ya
kebe yani bahairatu akana butu mosiri Allah har ke jabu digay akana de qaneto faqala ati atahdaf an-nuhuruna lil arab dunaka fa iza azharaka Allah kana al-amru li ghayrina la hajata lana bi amrika atike mirenga tiyele okunda oborandin kumu ona kunjon koy arabu nuwa agana lingira ni bununya na boto tike mirenga ona kensunya tikotabe alla ganandema anganda kotabe tiyele kenna ha kinwanya na okutana rawa atikunate alla la hajata lana bi amrika tike ngana o hajunta an kibareke an bega rokdika tahime o hajuntai tiyele okuno oborandin kume ona kenjon koy arabu nuwa mobe gali rani jaini tamuni bunun tutare buranu kumen khangai haramare men qoro an kan solleke warra kumine be hayno wote ken rati buranu kume ala Allah harin jabi ken tikemre na telo kuna obrandi kumu ona kun jongo arabu nga mobe gali raina Kenya ken pale hingana suranken kiteli an anta kotabe ken na hanan gin sertana tikenga to ha junta ando ke khirne khanere kemra ira Allah harin sagali ke more birambe ugra Allah harin sagani wadi debenga iga sagena ni debenga pase gari hijjon qurayndi anga yin besu yankarai Allah harin ironi kama yankaranu ku birambe iga sagena ni debenga rani iqirse wono ken qaso e magaranta hadarni ijaman dingrano kemira dia mo onko ni kenda giligra mo onko ni kenda kenti ti ho qore diga na ahirire ari kitenga rimenan kule ti ho qore diga na ahiri wa anta nyoro kere qari tikebe hayra himbe kala tunyande nabi mene na sababunya Ismail remu sira sumaddo me kediyame mekoni Ismail remu ne hina kiagara ko nabi mende wa aga nan tunguni tay nan tokirai anya qerin kitana wa mare mo birambe wara ke mo ngoni qirsekari kitengari yenkula nan kule ati bani amirun ko ati hi qore diga na hirre tikehi anda nyorno kere qari hi qore diga na ahiri hibe aga nda nyorna re qari aga nan tukin dai nan dunya dai anyugula lingin taw kitana tayre kita Allah ran goni diga ikunda Allah ran ma mewari kenanga Allah ran dangi aw kamana lo qabila nun kama ita udingranga na sabunya igana diga hijranga qabila suri ta udingrani kembira Allah ran ya aw no qabila nun kama awi qilli aw kene iyungumenga darun tawundi na uqirikata Allah kembira qabila yono wati kenda banu bakir bun wa'il banu bakir bun wa'il ken qabila Allah hareli kata kuma Allah harenga rikatiya arutirni tela angune kan qabila sirui utikuni banu bakir bun wa'il qablan sirui Allah harna tirneya teli aro kambulo farabane ni banu bakir bun wa'il ro kambulo farabane serena ngwa ura Allah haren jabi uti okuni banu qais bun sa'laba banu bakir bun wa'il qablan bul farabe gani banu qais bun sa'laba togun kun sirui Allah rendo tirni namano kisen agama teli qabla ki aqorenwa ajmanga wenwa kenno ko ira Allah ren jabi odi qabla ke ta jamanga we ta misali ko se jura hunje yo kamana aggawe nya koyi Allah ren annan ta jamanga we pasa qabla ni ata uran gabe ni abul faran gabe igundo urum igundo faris munye taale mauri kemirenga ura Allah ren jabi ke Allah ran kana ti udangani tiyeli aro sere qar har ganawa sere be kwar gora halle aro kenga manen qar halli ganawa kembirena ura Allah ran jabi uti okuni okuranta sere qar har ganare okuranta sere qar har gana kwar gora sere be halle na sababunya okuro sere be no taale mauni kenni farsuni wodi ganda personu okuro kunyo taawle maawri bo farsunu ngana to serbe gajana kuranta farsunu kabana na ken kamanen gaja na sawnya gem kanne mo oro farsunu na ken ko tanga jamana qoru hilani dunari farsi aro urumi aro farsi anga yini serbe anka hunde nganta farsunu nga anka hunde urumi nuwa
kusoro hilanyira kujamanu hilanyira duna tagani iro mena parce ko any puissance nunga akota ka kebe gani banu bakir bin wail qabilan sarunga ikunga yi serebe nu marande ni ken fars nu kembre oti farsun ko ngana to serebe gajana kembre nga okuranta siki farsin gondo kenna ken sabura oranta sere qarhargana serebe khawara gora halle a ira Allah ran jabi ke watwe Allah ran kita nan to dangani ango kamanan kawago farsin go benu nanti igana to serebe gayana anguranta baratini iro ken kamanena tele kotabe Allah nda won qarya agai Allah gana won qarya agai farsin go ku e kanu Allah gana diga an kun ta gondi e kanundi ilen yaro a diga kunyari ilen yugo ara kunya komuya tele ken kota Allah gana kenya ara kota be tele awtini subhanallah tanjikaro siko alhamdulillah tanjikaro siko Allahu akbar tanjike aronato tele Allah gana kenya ara kota be tele aw ken goniwa na subhanallah ko tanjikaro siko na alhamdulillah ko tanjikaro siko na Allahu akbar na ken ko tanjikaro nato tele Allah gana ke hi qoranya ara kota be na ta woni farsin kon kanundi keta ile nyaro ara kunyari ile nyugu ara kunya komu yel Allah gana kenya ara kotabe aw subhanallahi ko ni tanjikaro sikowa ara alhamdulillah ara la ilaha illallah na kengo tanjikaro nagato tela aw kenya nawa a kedame qoro moburu i haqarenda kedame qore haqarenda mosri tol magi kedame ga qoro i haqarenda o makata jawu kina Allah harena ito sika i malonguti ito siki ni to sigi ke yi malongu tunte kenno kusui Allah hare ma sigi kala Allah hare ndangi adigi dige Allah hare ngira ke konira imakata jabu kini Allah hare ndangi nandi dige Allah hare ndiga ni sigi ntento yo kama nan kawa ko makata jabu kini farisi i hankanga o degere be ken kota nanti kun serullahu nto ikunna kata farsun ko mi kungo ne tawo kun sanga sonundi nile nyaru nyari nile nyuliga ni yakome ime ma nan dikelan tayana isiginten to i malongu tinte Allah harendiga ango hamana Abu Lahabi aleyhi la'natullah ken ko sagari abata qayli na sabunya ora koy nanti Abu Lahabi aken yarne ro Allah haren palleya Allah harengana game suko o game ke qoron ko sono aken gol laqanya nyike kemra Allah harendiga bana Abu Lahabi abata qayli ati keygo be haga buyere siza ti sersa hante hele sersa hante agana himbe ko kama sagai sersa hante gilikin aya arayin ko kana kaba kontenyi o makata jabu mekin ite andiga meken tungi ha paske keygo anti duma kembe na ukitana Abu Lahab tene tele yiwo ken koi Abu Lahab kitena aya ran ko nanti ala zamun tango nanti ne khihare kembe na ukitana Abu Lahab tene tele hay kamana himbe ko ni tele ken tungi wa Abu Lahab iri kitenu tirne tele ara mani kagara ara akhbar baka mani ma kembre o kitena akhbar nyaam ko ni Abu Lahabira nanti ati kot alla na wonkara ikunga kotabe farsinko ikunga dia taw farsinko kanundi ediga iya ille nyaaru nyaari ille nyuwira kunya kome tele kingana kotabe tewlo subhanallah ko ni tanjikaro siko na alhamdulillah ko tanjikaro siko na Allahu akbar ko ni tanjikaro na do telo kenya na ba giligina go bana Abu Lahabiti telangu ime ma ken sersa handan diamewa esre sersa hande o ke koni imenuti jongala angara ko mawe tungeni na sawunya kedi sersa handan tiduma diamege qore ha qarena na sawunya mala hari me jate sersa hande udangi nandigaro igollenga ala haren kana digari kille ala haren ko ni to awrno qabila nun kama aw kama na harna on kendiya kenna ngale sere wono ken ser to bunde mosiri ala haren da ken to mugu nanti awrni hijra taro gumi wonda ko nanti hijiye honra ko nanda nyin umranye ala kulli hala ganaya ahoy akone ga yin makka ser to bunta yugo sagan kembere na ken kibaran ki Allah haren nan ta wurin maka Allah haren kanari mo suroni na dugo kenyu woni koy woti kenda Suwaid bin Samit ake sugana yanyi lansari yanyi abaka kabila beri kenni awsu kabila yari
ناس أبويا قبل قروه لبين مدينة كان الأوس والخزرج أوس كون خزرج كوني مدينة دونغو أو بقى قبل بيركين أوس قبلاني كمبرا يو ساغاني وسوغانا قهاني واسرون قهانا ساوندني كمبرا أجوكو سيروين سوابورا أرو agan sago mo arago hikoru nyana aro asugen galli mobe ara wodi ngurmanun koni asrun yaqilati alkamil unya aqilati alkamil ti sertimante a keni saura on kemba kembrenga a kenyini maka anyini umrayen kembrenga nan same ken kane asugi wonono asugi qasu wonono diga ngurman gabe ngokundi na sababunya gape gonya ke mati luqman al-hakim qur'an ngarti kebe qibare keni na luqmanay bo luqman qibare qur'an nda honne ko nekene ati wala qadatina luqman al-hikmata tora haqiqa nyime ora luqman ku hinto awa kemira ken hinto aw kitabi luqman gara himbe to ken suwaid bun samitu ken kitabu nyama ayin sugun ko ni ay diga ngurmanun ko nari kemira ken sawra isarunda aqiti al-kamil bo adiga nguriman kuri awtini ti menyange ti serena ngawonta ti kembrenga angotni ken kamane na menyange teka an homuku aya dampale dirambe anga ta quraina adiga me konanda adiga me be agona an sununi diga me ko nambutu ni mosiri ti akamane annene nali komi yage adigan kane kenali koy yage angane qurayni adigan sirenga ben konanda digan lingen konanda diame be galla antaronda osoni rambati tika anganta qurayni tikemrenga tawi bunne mon suronini kata ambura nen kanenga ay bunne mon suroni na kentele ambura nen kanenga kenwren kangai anganta qurayni adigan mu konanda diga mu ko ingani ngani mosiri atikenya ni sire tawa awanya galindini angana qurayna wa nyagali ni mosri aselama kini nyagali angana wara wonti kahen kana qoray teka anno ahaten no tinami mawo aro jamba kenya suturante ngo ahaten no nire ati ka himbe ga wasono mendi ta ya umpilo kembangani himbe ga wasono mena ya umpilo kembangani kembere na ara dianga gabe koni keni aho baratu nyugoi kebe gani suwaidu yasu Suwaid bun Samidi aken yugu sage mosiri kebe ga wasa wen koini tar hugum da honne ko ne ken kanari iti yugo wonyino gili bani sulena qabilan serunga bani sulemu qabilan seru arabunu ma lara wonyino woti kunda kel larara al munafaratu ken yi me konkra sille mawon anga yin jahiliya wati larai wai mawad al-munafara anga yini sasa angen sauntenga nandu nantani sel Qur'an da hiqorunya ke kana sauntenga dui kita aw me konkra sille maun awra kata sire wai angen ra hiqoru be yaw ken ko ninda kenya agen kana wi qallen ko ni kembere nga aga da kata himbe ken na ko kite kutana ya kembere nga anda beso qalle tenga ana himbe kite ngoro to nanti kenya ni yu sagenga kenya ni sar khorenga kembra ken gano wasono te ken aqablan so wasono tay kembra kebe yan suwaid bun samit ya kemme dangi aro bani suleni qablan yi woygo naga ira munafaranya iro menaga malagaru ira me qoro nandiga kata latru kata nay woy yagare wo latru kata na yani ira me qoro nandiga kata kenga suwaid aro bani suleni kege o diga kata kenga nandi kenna kiten kutu iro menaga suwedu yanti ken ser qorenga dina ibana ke gad ban suleni ke gad yen ser qorenga dina suwedu ya ke tawra me qoran na kata Allah tru kata na yare ke kembira suwedu re qallen gona gar he qoru benu yara suko agana ko nda kenya ga tla ban suleni ken qare qallen ko nda kenya yeso re qallen gona ntla watbe kebe ganil Allah tru kata na yare ke gusagra suwedu kiten rawtu kamunda atange yen ser qorenga anken valer nan qorake ara ke koni watu be ken qarani yeri gora kata latru kata nake uniga gemara nanti ara kengana to himbe kengo kamenyo ngome kinni banenga ara kengana to himbe kengo kamenyo ngome kinni banenga uniga gemkenri
o kaiga diga Allah turkatana yaren no kunga akaiga rasabati ni nanti suwaidu nanti kenya ni ser qorenga dina bani sulainin keke giliken suwaidu suwaidu kelunga mosir kelunga qablan serun sura kembrenga wo kamana sage katu dingranga birambe o kiye igo isugo hatene me no kube suwaidu warari banginga bani sulainin kenga warari banginga birambe ga kiyeno suwaidu ti taiwati iga gemu nyogome beri tele nyogome nka kembere bani sulainin ke ara suwaidu jabi nanti andiga ta nyogome nga nyinino nyogome ngora halle andiga suwaidu ti tiken tarre tani nyogome ke kini ya sasa tina sawunya ike gana diga tele kona garanti mutun ike gana diga na nyogome ntima tele kona garanti mutun gilikin ya suwaidu akusa bani sulainin ke ara gaja nan kusa riga na hanka sendi na yetu kembere na gara yetu watbe amare me gono adiga kataginga amare me gono adiga akare hakinga agada akare hakinga watibe kina kitena harenga rakata bani sulainin qablan sarwa kinga ni yiwo ke me hawangan sarwa nande aiwa iro yiwo be gara kongrasille mawonya kembrenga inga gemare nanti arakinga to himbe ti kamenyo me ike qarara kan toy kembrenga asitin dem pai imaga ka kamenyo me mundu arali aro kamenyo me nganari ngawala kenno kusui yokusara kamenyo me mundu kian suwaidu kamenyo me ra jatena kinai akana kitena yugo ke wasa kembra keo asa wenko ni kya ko nan di yugo sagen kembra ke began suwaidu sa akenya reyan kibaran kuna Allah harna nan tawnin maka ken Allah haran kali mo suroni na du ke ta gari Allah haran da ferenya magawa wali Allah haran gara wari watiwe Allah haran kitena digan siren gaben kara nan tike na kai harai kembra Allah re qi nan tina surunya mari ina Allah bana na ma ho batunan kai keta Allah re nya mari nanti borunun bace na kempa ina tono into wani tiya into kiribate intlani kaba o maremu kebe gani suwaidu bun samitiya aga diga makka Allah harenda no kumundu maga no kungali kembere na Allah haren kitena harna onki ndai Allah harendi du koyai na koyai nanti kana Allah qihare Allah riqi nanti ina ika Allah bana na o ma ho batunan ko ike Allah birame Allah harengra diga sirenga bengon suwaidu bun samitira ari qanne to Allah harenda nema no kisenga kama ati kembere himbe menga wikema tikembere kemenya wanka maake aronya nangen kalleke aringe kalleke aronya ne sumbana kembere na Allah harenda jabi tele kanga nanke ma ati Allah harenda ngani ti luqmana hinto awo tikenya wikema Allah ti Qur'ana ri wala qadatina luqmana al-hikmata tora luqmana ko hinto awwa kembere nga suwaid bun samiti luqmana hinto awu kenya nyama kembere Allah aranti tana qara ina teringa kenno ko yara digan sirenga gaben koni gili luqmana hinto awu kere kenga penya ma kembere nga ara digan sirenga gaben koni Allah aran sigina teringa magotlana aga tlawati be Allah aran kitene qanne to arate ti tungo tunyime ti keni digan sirenga ti digan sirene hinto awun diga mengari kenno ko Allah renta dana te ka ti hime ga wike ma ti kenan suronta an kalleke hime ga wike ma ti kenan suronta an kalleke kemira ta Allah renta te langen kalleke kan kangai ti kemira ta qaranna mu kenno ko Allah renta ke kalle ti Qur'ana yani ayanka namui kama nukunga Allah ra yanka ni kama kemira ta Allah renta qara ina tringa kenno ko sui Allah renta Qur'anan qarangen jopa aw kamana Qur'anan qara ma Allah rengo haqqe be qarna la ken qara nantla suwaid bun samiti aw kamana teringa birambe ya gara suko manden teringa ta ti tunyi me ti ken suron tinge kallege tunyi me ken suron tinge kallege ati ke digame ken noron teni digame ke awruno serendi ala dian sirga ko na Allah renda ken no ko tar ko gumuna me sori tar kon kitabu ni wono kebe na rahiqul makhtum kinga ko ini nanti suwaid bun samiti taslama o kenno koy ka tarqun kitabun tananu ngono kunga ko ini nanti
tini to ke sehe bane suwaid bun samit akumana qur'ana ke tiga nanti a di ankanu ku sireni in noronteni na to kenga te qibare woro iro mena misali hi woro iro mena kenya sawabi na sehen kutu misali ano serenga ne kamanan sehe qibare tanaga nari kenya sawabi na sehen kutu tar hukumi wanda ko nanti sehen kuti aro Allah hare na ati sawabu tanai kemrenga suwaid bun samit aken kontinero ni haju ke dawari Allah ran kana dangi na yari kille tar hukumi ko nanti uma me wari hilaqari kemrenga suwaid bun samit ke dangi hale ora ko nanti madinan kenyani wa ausu qablan sirin agabu ke hije walma umra ke agadiga madina gajange go giri ausu ndo khazraj nunna kembrenga kebegan suwaid bun samit ya ato kenga jangeri na sabunya ausu ndo khazraj nun gajange giliro mena wati su bada gajange giliro mena na sabunya kangai yahudiya nun yanyino unyi gajange kunda warne keta yahudiya nugo tani grupu nu hiliya honu kahu ausiya honu kahu khazrajiya kembrenga ausu ndo khazrajiya na gaja wati su bane na kata bane keta yahudiya nugo bane nde mana na gajange kunga gai kenga na sengita iwo kapa bane kanai purge kunga yanyo kunga ro marsane mobe e kunga lila kanyi kai madina bo kebe gani suwaid bun samiti tarugo munda ko nanti a to gajange ndi khazrajinu kunda kare kembrenga aga karaka asirun ko nira sabati ni nanti aslamao parce tigila bo Allah hare no ko aga diga Allah halan su ko mantenyile ila ko nanti asirun ko nira ko nanti afati islamao ne pa kebe gani tarugo kitabu ar-rahiqul makhtum kenda ko nanti aslamao gili maka ago aro Allah rengo kamana diamin saga me ta aslamao gilino ala kulli hali ya gana ya ahoyi akoni fati kembrenga keben suwaid bun samiti ya kenni aken qisanga suwaid bun samiti sawe beganyari ora ken katikenga anne nenga nyiga limo ara gen sugentu mobe ora ken katikenga hanai kembrenga suwaid bun samiti akbaran koni anyami tarkugu ma honura ko nanti aslama honura ko nanti amaslama kembrenga asirun konira sawatini nanti aslama kenna yale Allah ren kontine awrno qabila nun kama aw kama aslama on koyiya awrno qabila nun kama aw kama aslama on koyiya qabila yono kenyana kekinyani kento ni Abdullah ibn Wabisat akenti ira diga mekirga Hawaii ken katirari kismai kemrati kotai ikunta ontenyi mina igade hijenga ikunta orange muminai keta mina ni to mina ikunta oraro sitane gulrahana aro kemai ga latome kembrenga ti Allah harelli kati kuma qabilanga kingana al-abs qabilanga talla harelli katiya aw kamana salama gunyaren koyiya ale krikata allai na salama o nyaren kira kembrenga tigun kwani ima isrugo mahara teringa me anya ko sere me ga mase isgina teringa ala ala renga tlaba ne u dangi ti gollenga kuma ajade kina ya ho sirukuro mena wati kina mai saratu bun mashrukh al-absi absin ken aken girnan sigi sarno mena ati ikunate allai ati kai wa haika mana himbe koni ati kenna tunwa haika mana himbe kona gane tunya gani kembrena ogana dunge ara nan tubi nan kai na riga do bate nan yatai oddebeni na wara oddeben na ganeni kembrena na dema tikema tikin yana ora hakar sire kin yana hakar sire odangan ikunate allai yiwo kai haika mana himbe kona tunya gani oga nan sagene oga nan tubin nan kai nan digata do bate o hawangani na wara oddeben na ganeni na dema tiken yana odangan hakar sire kemra masruq masharabun masruq agara ke koni watbe asrunta dangan iti la tu'arridina lima la taqata lana tikemra ma o rahi o garanta himbe
ma o wara hibe nyen segan tora ila mai salat bun mashruq da jabi kai kemira ke sura yin Allah haren wasiki kemira Allah haren gira ke diga memu mai salat bun mashruq watibe Allah haren nata ari aslamauni kenno kusui Allah haren tindo kata mai salat bun mashruq ya na krikata Allah na Allah pinkara na salamauni ya kunara mai salat bun mashruq Allah haren jabi ati ambe mana diga me be koni diga siren yani wa diga me ken norunten kange serun barare siren ka an kablan siru kunya nan de mana hinga kuma bara amma an kanan diga kotende kemira ke ko Allah arenda birambe ke ko Allah arenda ngi adiyari kille kemira mai salatu bun masruqu ari siru ila tla hejun gollenga watibe keta iri setu honun ngirni yo kamane jonko yi hawanganga yo kamane jongo ya hawanga birambe ni to kamana ndiga mai salatu bun mashruqa ati danganin ati ikewa munda ona kilembo ondiga fadaki kene dingira wa yahudiyan ngono yahudiyan tuanu yanyi ti fadaki yahudiyan ku ondigi tirni baga yugo ke khbare ma paske yahudiyan ku ikunya na kitabun khara ikunyawo kitabun pinuntu keta ondigi tirni baga yugo ke khbare ma kiranya aseru umakuta iti tunyen tondiga yahudiyanun tirni kendo kusuira kilembo ni nandiga fadaki yahudiyanun tirni baka Allah haren kibare ma ito kula yugo wari maka au kama na kona ntini nabiyime au kundu ro Allah haren ma ngutuni na koni yahudiyanu kura kendo kusu yahudiyanu kure bismillah iro kombe no ne nambuti kitabiya ila kitabu ni ulama na kitabu yugo utu na leti kenga iro ken kitabu gari watibe ila ken kitabu da kenwi no koy wono kiyeno Allah haren ma ngutunu ngono iti abu sinko ku dangane ne iti Allah haren ma ngutu ati qihare yani amakara sirasuma qarane modelisu aranda sahana aranda qarna tikena ta gumancen panan ta gumancen pilandi ta wasete haren kama awsete haren kama ken wuren kangai ken ko tan arabu numai duene sete haren kama pase kuma ken maga yankai sir khoru kuma sete haren kama kembere yahudiyan kuti qihare ke ta gumancen pilandi nanti awsete haren kama kya ko nanti sir maga yankantani awidu maga yankanne allara kenan ya le ta gumancen sikandi ti nabi meke ti takula tuna ne kinga wasana amana na kangai yigande tuna ne kinga wasana kinga ko ne nanti yigana qorehe kinga ko ne nanti yigana qorehe sire himbe go yigane mosiri kembrenga yahudiyan kuta kalati ata manjen wani kangai ti antajat asigi dama antajat ne sir gilundi antajat ne sir depundi ti ka antinta gilo yenye dinanta devenga aro gilo yenye antinta dina devenga kenna ngale utata umanje hila khari ta yongula nyinte kembiti yongula yinti gabe wa hodde be qahe yongula yinti nanin kenyen yahudiyan ko ti hila khari ta ta umanje ta haten kiloru ti kembra ta antinta dumbe yenye honne haten kiloru ngonya na koya go dumbuno honne kembra nga tikani atakumancenga ati ohaigara kutamunchu beko nanti kega oyigo kere nanti kuso oyigo kere tungime tikembere ate katokira batere ama dunge andiga na ahire katokira bate ati yigo ke akbare awone tani hilwai arabunu hono woni tokirai hono balla au kunga jana tikembere akra du qoto himenu tokini dai anya kunga kama dunge ago himenu gajana anya kungare paske agana sira su gaja au katanan ka yahudiyan ko te tikun yahudiyan me koni ikun na konu ikunta tokindai na sababu ya ikunda suma nanti au bakiri amabu ikundi ikun koni ta tokindai ka iti fada iti hoyengo ku dangan abu singo kura tikembere akra du qoto ama diga na ahiri gilikin ya mai sarabul mashruq ati aiwa himbangire yahudiyan ga tagomanci beko ai masuwato nan dikengari anaken mawari choi kemera sarukuta tumunya ta ka ton diga ti Allah na waga koyi oni o tokindai masrabul mashruq kenda koyi nan di unsage inda tokirai sasa intubi intokirai kemera na asru madunga ma asrun te indiga kemera ti waga yana sage o tokindai bo Allah konira nya kun sagira iddibenga wa sagira bo iro Allah hare ma mewari kenno na Allah hare le hijra na niga madina ntare
na sina hana ya sino hila ni sino sika ni sino nakatani gajane ho ganya salama woni badr gajane uhud gajane qandaq gajane nandi awara hunain gajane tabuki gajane nandi awara qaybara gajane kesu ko manten sogi ko halle ma Allah harengra makara kanwi kesu ko mante aro kuma mewari nandi awara ma Allah haren piji lagare kin hajjatul wada'i na Allah haren to noye sa aro mai salatu bil mashruq gram mewari igara mewari wati Allah harenda wari bane Allah harenda tu Allah harenti sinellate ngede akata ngunye ngo kama na akhiri kata Allah anda kedame ko anda kedame ko ni kembra kenno kusui ata Allah harenda ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah kenna yi aslamau nan sameken kana qarislamau kurman kawo Allah harema kembra ata Allah harenda ngane tigili kota be anganyo qilim mina o tilisenga yinga ntinta setane gularake tigili kem kota andiga mukunyi ngalingira ka nseru kunya ninkabare ka ngero serbe no ga dome kem kota nga kumpo gabe fati lengi kembere na kunkite no kamo Allah ran kite na jabi nanti sirso ko ni ga fati nani arike ko ni khibare mu ikira an kadi kata Allah kemballe amma tubi an fati kahira on kama tikembera tike wono yimbeni kembera mai salatu bil mashruq akende kaneto atio Allah tigana Allah gama ike fatini nan kahiya kemere nan dike ka fati kan kapiya yimbende kemere ala tiga mosri keta tubi ka atubi nya yartari nga salama on ko ta gabe diga na hiri ka Allah are ngra himbe breke halle tar ugum yonda ko nanti anta dangini tansege kotare tansege bito anta dangini kendi masharabul masruwa ga tubi aro Allah are fati na ta anta dangini tansege kotare aslama wa yartari honne aslama wa yartari na sababunya Allah ra wati be kanutai atubi kingati kemirati atindo Abubakar koni ara Abubakar ra kanu mosri kemirati atindo Abubakari ara Abubakar me golile mawo nan kima ay me fatiya inshallah kebe gan mai salatu bun mashruq ya kena ken qisa nyemente ngaire Allah rengara krikata Allah a ertari silama undi ma ke kwatillati gorni silama unga je musu ko mante o marmu kedange halle Allah haren to awo yarne qabla nuno mena awdni koninde mana purge ngaro Allah dinan kiyendin mowe anna to quraysunu idin kabare nkaman dina nama kiyendi yala ko katana nan ya tinga idebenga purge ngaro harna o ke kiyendin mowe Allah haren ya o kamana ke qirne qanne koni qabla nuno mena bo howono kenda Allah harando kemu wadi kenda Hamadan kenda kemu kenda kata Allah harenga na tindi iro kella hale Allah haren kitena akara atiyeli ango baga ma atiko baga Hamadan qabla yari kembere na atiyela qabla aqorenwa ati qabla qoreni tiyeli arorati sire da batwa purke aka manengaro Allah dinan kenin mowe iwo kete ti naam tirawo irawa alero lehru mutnanda irora tanga kenno kusui iwo ketla na miri ti aiwa ikira gana diga na iri seruma se ti kembere gamada gemu mosre awnyana yawe kembere lehru ngina Allah harenga ti iwora mongo iseruna tala gana dunga ta sinare iro Allah haren wora dome bo Allah ranya kendiga bane amadangi qasubane honura ko na qasuili arajaban qasu madina gongo sagari Allah harenta gella kutu madina aken qalla aken di sinare yero kena madina kolli way kun qalle kan barke mosri kebe gani Hamadan qablan sirun qallenga ken qabe killen kebe gani madina gonga uri menye kangai gajane goni ausro khazraj qabla ora ko enande awsara khajra surahillani mare munyanyi isuin sare hawe kembra kebe gani al khazraji akenda yare utuhane bo kebe gani awsuya akema yare utuhane ken sabura khazraji ken bonchonge ken gabodina awsu qallinga ka isun sare hawe serebeno tawndenga sabai aga koinanti brasi begono ti brasi ke woni kare haina nundo illa turkata nungara konara nandi brasi ke awoni kare kembere hangama kira ko nanti kenda karne ne ke khonino hangama ke giri kendi ora ken qisan saw a taron kama o wala laqi dangin tondi
kembirenga hangama keri seru igiri isangi honu sorohili begar tawu Madina gili aremunga ken ausu al aro khazraj kembirenga kunya li tawu Madina kumbonchongu kunya ya lansar nuwa kembirenga tawu Madina yero Allah arengo ni sine gabe hakar yanke sawabura hangama bega girna nugu gaja ken tubau ken karanyi utawuno adalla ka ken pangama garu gaja ira koyinanti nabi melagaren wonni re hangama gera ken qabarentu kembirenga hangama kira batagin saha na kini himego do mawuni Madina ken kota arabata ke kine kembirenga nanti nabi melagaren nari na dangabe saha bata ken wondi nantuna kini nabi melagaren domin to batari ke passe ne me do mawun turunga na kin himbe batari ke kini kinga na fati do mawun turunga na kin himbe o kini kinga e to ke mori ma Allah renga woni hijire na daga Madina ko tabe kennayi batari ke au ayuba lansari au Kenya ma arayi Kenya ni dogumenga Madina no woni kemberenga Allah renga bismillah Madina watwe ara batari kero Allah renki teni nema no kisenga ma kemberenga Allah renga batari ke qara taro kugumula koyi nanti batari ke aga sai ko tabe kingani tubau batari ke ara garo Allah haren kiten ko tabe ti wujine sine Kenya wiro mena kembira kiya koyi ni al ausu wal khazraj itare Madina o sine gabe baka ka kenno ni haware ma onyanyi uro mena ora koyi nanti sune sare hawaye ka haware ma ullo isorundo mena gajan yanyi giliro mena wati su iwo me kali makaramo bure kembira kebe gani Madina nkonga gajana yugo domidan ina ausunu khajraj na bo kebe gani khajraj no ay kunyana senkita ausunu kama kembera ausunu da delegation yugo girndi ken delegation iyungume wati kenda abul haisari kenni akuniyatuna ka to nyime Anas ibn Rafi' kenyanyi seteke imen himen wa girin na limaka woni de manemu no khurasunu ma purke gora khazraj nun gaja mobe kemra iyungume Anas ibn Rafi' yayi kemra bu qabla beri kiyana awsunum bolo farabe ibu bolo faraberi banil ashal qablan saru bu kunyari me isun awsunu ko me awsu abolo faranga bene kemra iri maka nalide manemu no khurasunu ma ka iro mena honnan kai wonyari wodni kenna ngani Iyas bin Muaz al-Ausi aken ausu qabilan sire Iyas bin Muaz akenyi uro mena kembrenga ala rengra qibare mu nanti ke delegation igri Madina i worne de manne munu quraisunu ma purko ondiga imare munga jaken al-Khazraj sirunga ken no kusala harenda inu kumundu magog digana kinye iya magog digana kinye ya watibe ala rengar wari ala rentawu dubate kenani iwon no kube sankulin no kuwan wati albathaw ita onde no kuyi albathaw sankulin singa utili senum bambante no ye kemren ala rengari ala renga da katiya ala rendo kata Allah na salama un koyiya keta na koyi nanti ikene qihar yayi Allah reqi kembirenga ini dema purke na Allah batu Allah renda koyi nanti ikena qibare kira kenna hanan qorira dina iri meke utala renda tel kenna qangai kembira Allah rengi tana qiharna ke konira nanti kenna qihara Allah reqi kata komua kembirenga nanti una Allah bana na una ma ho batunan ka ho Allah keta Allah kitabun yankandi kama kenno kusala renda salama un koyiya ala kitaba qur'ana ara ho qara qur'ana li birambe isuka mandenga murawati be qur'ana ke akare kebe gani Iyas ibn Muaziya akene khanato at enseru ati kunati Allah ke yu haigra himbe ko kenna hango kama dina ori mena kenna hango kama dina ori mena arake ko ni wati be kebe gani delegation ke qirsenga kian Anas ibn Rafi'a abutu Mosiri kenno kusari kitem paga sangule keri kian badhaw sangule ngari kitem paga na kusa jogu Iyas ibn Muazi ya gani nanti tabone mo koiti kei wa haka mana himbe ko kembiti iri imena iri de manenya mundu purke wodi yana Khazraj nun ga jammowe kenga he unta ho terngala kembre kebe gani
iyasi bun muaziya akema hoko kada akem kuru bokiya ya wati be idemane mun khurasun mai hajunga jare wati be usage nan ga madina kemra usaga halega yang kore dangi ausu aro khazrajin na kenga jange tarugo mun ga jange khbaran sa khbaran qoro mosri kenga jange tarugo mun ga jange khbaran sa akbaran qoro mosri wati kenda ghazwatu bu'as ga jange ki ga jange sere nyonki kasara ker mosri kebe gane ausunu iqrisu iyungumu iho gabe fatikeri al khazraji kun kana yungumu iho gabe fatikeri anati ke gajange difference ngare ke gajange aro gajan kutunawa na sababu nya yungun koro kunduru nyankara ke gajangeri kembere na yungi gabe tawari ka muhimu yime gane kebe gane iyas bun muaziya amma to gajan kere ka gajan kere dangi halle bitonu kemrenga kalle ala qirni qanne kenkiyen kiyane yasibun muaziya kemrenga ikhonira ko nanti aslamaw onto yaqamo birambe kallenga hadarai asrul korai Allah renge kaman himbe ko ayi kaman sai kunya ra kuma la ilaha illa Allah subhanallah Allahu akbar alhamdulillah ayi kaman kyako wati la ilaha illa Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ayi kamana kya ko manyon kinga bu gile kina ya delga soke sarkutu be wono kunti aiwa muhammadu yayi kamana himbe ko hay kamana kemme ya kore kemira asarun ko ni seda kama nanti a fat islam awni kene iyas ibn muaziya kemira ka kebe gani iyungu menyime kina abul haisari anas ibn rafi akenyi meto gajan keri akenyi meto buas gajan keri buas gajan ke nyonki gabe nkasarari misan sin gabo o lengi khalege sini alla gana dungete harsa alla hare aw kamanan tere nan kin qabla nuwa bani mane ne qrikata allai hono digamburen ko nara hono sagani saga mobre hono digannen ko nara alla gana dungete harsa ko tatana alla hare ngo terne kata qabla nuwa orni akuten sago ataron kama ke sawra fami go kitenar ko lengi khalege sini yere o duwa yana واتني اللهم يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء واتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.